Pozdrav ljudi, hoću da vam pokažem jedan vrlo koristan i jednostavan plugin u SketchUpu, zove se Rotate 90 i naravno šta on radi, pa rotira objekte za 90 stepeni oko jedne od osa, da li je to plava, zelena ili crvena osa. Kada koristimo znači ovu običnu komandu za rotaciju, znači tu se gubi dosta vremena jer ima mnogo operacija koje morate da obavite. Na primjer, ako izaberem ovu stolicu pa idem na komandu Rotate, prvi korak je znači da izaberem neku osu oko koje želim da rotiram, ali ako idem ovako iznad te stolice, često mi ovaj kursor skače po nekim proizvoljnim ravnima i nije uvijek plav. Znači ja bi prvo morao da idem strelca gore, pa da nađem neku tačku oko koje želim da rotiram, pa mi i to onda je ponekad problem, jer na primjer ako želim ovu stolicu u mjestu da rotiram oko svoje ose, jednostavno ne znam ovdje gdje je centar. Ako ne kliknem dole ove tastere Alt, pa mi se tek onda pojavljaju gripovi, pa onda mogu da kliknem onda lijevi klik, pa onda ponovo lijevi klik, pa 9.0 Enter ili 180 Enter i tako dalje. Jednostavno vidite da je to previše nekih operacija samo za jednostavnu rotaciju objekta. Znači, kod ovog plugina Rotate 90 vi osim što možete jedan objekat da rotirate, možete i više njih, tako da na primjer ako imate 10 ovih stolica, vi možete pomoću ovog plugina u jednom potezu da ih zarotirate oko njihove ose, tako da ne gubite tu 2, 3, 4 minuta ni na šta. I onda jednostavno samo premestite te objekte na drugu stranu stola. Ili na primjer ako imate više objekata grupisano, znači bitno je samo da je to jedna grupa ili jedna komponenta, sve njih možete zajedno da zarotirate, da premestite na drugu stranu zida. Ili ako želite objekte znači da rotirate i oko neke druge ose, a ne samo oko vertikalne. Na primjer, ja hoću ove knjige da postavim da stoje uspravno, mogu da zarotiram ovako. Znači, ako ne potrefite iz prve koliko to treba stepeni, da li 90, 180 ili 270, samo ponavljate komandu dok ne dođete u neki odgovarajući položaj. Ovo mogu da pomjerim malo gore i onda ponovo Rotate 90 i ovo sam dosta brže obavio nego što bi bilo, znači da ja idem ručno na rotaciju prvo oko ove, da kažem, zelene ose, pa onda oko plavi. Tako da tu uštedite malo vremena. Sad, da biste koristili prečice na tastaturi, potrebno ih je dodati ovdje u Windows, idete Preferences, idete Shortcuts i Filter i kucate Rotate 90. Sad, vama se neće prikazati ovo Rotate 90 ukoliko nemate ništa selektovano u sceni. Znači, prije nego što idete ovdje u potragu za tim prečicama, morate imati neki objekat selektovan i tek onda će vam se izlistati ovo Rotate 90 around blue, green i red. I onda ovdje za blue dodate na primjer CTRL i strelca gore. Za green sam ja sebi dodao CTRL i strelca lijevo i za crvenu osu CTRL i strelca desno. I onda jednostavno pomoću tih prečica ja rotiram ovaj objekat na način na koji mi odgovara i koliko god hoću puta bez neke naročite muke. Da biste pronašli taj plugin, idite ovdje na sketchucation.com, zove se tačno Rotate 90 around XYZ ose. To kada instalirate, znači možete dodati prečicu i rotirati grupe i komponente. Jedino ono što ne može da rotira je to ova neka živa geometrija, na primjer dok ja ne grupišem ovaj pravogonik. Znači evo, čujete da ja na tastaturi ukucavam komandu, ali se ništa ne dešava. Znači tek kad ja uradim make group ili make component, tek onda ja mogu da koristim ovu komandu. Ali u svakom slučaju mislim da će vam biti dosta korisno i da ćete uštediti dosta vremena. Eto, to bi bilo Rotate 90, pozdrav.